Dunthani si chajui lerim phuni gusub da chikha tarigi lerim korim dikti janda shumi string zam nga da paro wansil pe khanale torkha jumi lebe sonam chodin ngachini gi khatule kuzu sambo tambara dunthagi ne soden nalu mewa gesab jumi doji wan chu chogi mongar gelpushin desung rixel jongdar tewi nabe desung rixel gi jongdar lerim chu goji zena Gerjo shiol hentu gi nyeshu da tibda lochi gi nanki shio tonta nga malamchi gomshu jumidi dato chensu toshu chi imde kedigi. Te duk Olympic chokba gi lo nga gi nanki kanche thang gena gib gi tsading thini in ma che zongkha nga na teri gi tethang suya jabni gi chaji yob ime. Mewa gesab jimi doji wanchu chogi chida digi chise chuchi gi che mongar gelpushin desung rixel jongdar tewi nabe desung rixel gi jongdar lerim chu goji ze nanu. Digital sondral da dulchin gi lerim zoni chenrik ne du da logrik ninsung tenle jego betang da numkor tangtang gi jongdar lerim chu tarile gochu yobime. Te jongdar lerim tina desub chikja gepchu cha gogi teka todo yobime. Desung rixel gi lerim dia miwa nga da rinpoche gi drubi najin chulu druda gelchi kecho chule jongdar lerim chu jidi rixel da yuntin sap chu topni gi tonle shisu benu. Te jongdar lerim tina lu jego betang da zotin gi la zozo tang da lakzo. Te zumbe jule jusu misena ka chewe jongdar lerim chu yobime. Tida chika jongdar lerim ka chikja sumchu su tru dechi goren tab yob ma che lerim tisu na desub toncha tru lapchi gi teka tosa le kong mashu chi gi kasoy jongdar tsuna luya teka todo yobe me. Te desung jongdar lerim bemi desub mashu chi gira kongre rikzel da tumbi layo da tsonla sab gochu ni gi tonle jodi yobe me. Desung rikzel jongdar tiya desung lerim na teka to misulu tsonla gi jongdar chini da kongre rikzel to misu yokyu di tsonla gochu chuni tonle shisu benu. Janda nesu ki tonlu ishe gyatsi ki nyuji bewi. Mewa ge yum sange chodin wanchu chogi zirang zongkha na amtsu da pum tsugi wancha da gejun teten gi tobang tsugi kole cherim nete gi gülchab dachisu na yubi. Mewa ge yum chogi lidil sheyin su lejumbe shegu ka chewi kole ya su nano. Doro mewa ge yum chogi zirang dampulu amtsui chaja da chuduk yarki lede mide tewa tangba goje nasaluya ujuse nai. Te mewa ge yum cho amtsui chaja da chuduk yarki lede gi jabzin imma che zamling chiso milok mangil gi lekmen kusabya ime. Mewa gelyum chogi tasodoba wampulu thopomi loptu kechi druzi di dampu lopda tewada dampu dinrim lopda barmai loptu da lejab tsuda chika chena yubi. Di ka amsui chaja da chodup yargi lede da sherik da rikzel kompel henka tele soil henka nale kopin tsugi loptu tsuda chika mimang teten gi kole sonde nani gi lerim tsugodin tapno. Di zumbe pomoi ewa litembe chupche da lamsel da chithong chuchi di little shein gi koleya sunde na yupime. Te amsui chaja da chodub yargi lade gi nechul certain chitami da tip da lona chungkui kaale alu chami da ranso rangi chemi. Tele nyoze lalin thami da pomoi ewa litembe chupche chumi. Di zumbe najin chu lopjana le ten demi gi neden chu yarseng jomi gi thaka chagi yuppe ime. Di zumbe shein larim la khungi loptu chugi theten da phende ya da tani ki tunlo di thung da yinring gi thabju chuya seju phino di ya yinring gi thabju chi be little shein di chilo niktong khichi chi le chu gelyong loptai chajung chi be chechen din na dabye be me di gi be loptu chulu little shein da kejun theten gi kole lejum be hagoni na phento junde yuble khore jachu chu lekju be chu di do Di zumbi sherik da rikzil kompel henka gi dari lopta kare na cheten da phende mingom ri yub soni gi madowa lapten gi larim da phamai chongsha tele yondil chudi lapten beni gi shabtob chini gi lacho bewi kara yubime. CSE holds immense significance for youth. It offers you the right tools to prevent unintended pregnancies,
sexually transmitted diseases, and HIV. Equally important, it equips you to cultivate healthy relationships and lead lives filled with happiness and fulfillment. Our youth deserve access to comprehensive information that is relevant to your lives and helps you make informed choices. Remember, the knowledge you're gaining through the CSE program is incredibly important for your growth and well-being. Embrace this opportunity to learn, discuss, and understand. Miwa gelium chogi tirang menka na chenandi soi la pemita nepsuda chika chenanu. De khatsa miwa gelium chogi le de chidum chokpada mide japchur lamlu tele sani shungi gotipsuda chika chena yubime. Gelium chogi le de ditsuda chika chena mideya le de chidum chokpada mide japchur lamlu tele tu shenke tablamdi songkha kechi kare na yub soni gitenlu ime. Chandane chulgidenlu tsirangle pema chawangi nyeshu ditashyandi ki phiumi. Ngachera kara inru chongla benida yanchin sartigi la chu benigi tandi yobachin lamtenda rikchil chugitenle laptempa chuda chika jamto tobe dewa thapchuni eme. Tetia Najin Konfel Mangelgi e-mentoring platform se yongdel na be lapten chini lamluchi zo yuni digi eme. Lamlu dia heme zanyim giche Najin Konfel Mangelgi sojin wom mewa gebe sem chimi yang zumwa chuchogi goji se nai. Te Najin Konfel Mangel da tibda tatu chense chongla benina tandi kimi ma shuchira lamten da rikchel chugi thayaka tap madu tendi denu se eme. E-mentoring platform semi yongdel chargo dina mitsugi rangi rikpada yintin su shedi lamtin jini denlo lapten pachi be thoki be chuni immache lapten bachule lamten da japchu leni denle lapten lemi chi be thoki be chuni ime te lamluk di gi kya khapna chona beni dande ki mitsu da kechu sugi bana dewa zo shimle thapshi chu ten chu bi rewa kep ime. It's a day and age of technology. So we are leveraging on this technological integration, which is why we have come up with this e-platform, which can seamlessly, remotely connect people. And these people are people who have expertise, skills, who have knowledge. Taru khogilamina talepa shabtudi lemi mi masu beumbi rewaye zishichi. Hopeful that with the launch of this e-mentorship platform, people will start, e-mentorship ki lamlu gochu medatin michugi thoki bedon no berewaye dele chongda zore na le rikpa da yenten nyamnyong e michugi ya thoki bedi dekhatu berewa kedo who are expert in their subject or in their industry or in the business. Tari lamlu tina chona bimi da ko thip tele lamtin da lapche chimi kishu su chi di laptin ba sumchu yep ime yongdel chargo dia zamling chi so alui mangil chokpa da ru ji choki japchu be di zo yep ime Chandani silgi denlo sonam yujin gi niju phiu I. Tangchim hendigi cheto timgi dunsay tangpin ni chida digi chitse chuchile gongfo tang yubi. De yento timgi dunsale nesi sartinchi tami da tibda tangpin nip dia yose nakchong da dewi nedin na tangchim lokchi be yumi luten gongfo tang di yubi ime. Tangchim hendigi nedin dia tseji dina ka dom yubi ko le Tangchim Hendi Castle Dechen Judy, Nyokshe Hubishuma, Hakudi Yubi. Netsul certain the tibda, Cheto Tim Gidun say Timti Dambe, Dangpen, Pemarinzinda, Tsering Dojiki, Chilonik Dong Chugulu, Nyoze Nakchong the Dewi Nedin Gitolu, Timpo Zonkak Tim Gidun Sale, Ten Yu Mitinchedi, Juche Beno se eme. De jangin dina zeda ni yosale chi gi nyoze SP plus subadi yope tono. Digan zeda di diche bewik up nyoze di jemi zeda digi dam yope ton yopda kora gynsel sarsho lede na netsul dulen bemichi gi bu im kyuno. Digi shule jipche bewda netsul dulen bagi budelu nyoze la shabadi yope dazuno.
te tsepen yon chab yik chagi tseda ni chara nyoze nak chong thab yobi neden di zesher beni kochuno. Digan timpo zongkak timgi dunsa le dubje lu shija di konyi chara lu zentim longa nga ge yop eme. Inru tinche de lu samba mazobi shuma tseda ni gi cheto timgi dunsa lu thotok shumeda dun zeji di timti damba lu ziteno. Te tsuji di cheto timgi dunsa lup chiwi gangle kyunsel gi netsul tulen bemida tsepen yon chap dele dangpenchi pajo dingin lu shachi gi denle lashe na jono se eme. Dele pajo dingin le loklo bishuma cheto timgi dunsa gi zeji di gi thaka zongkak timgi dunsa le temi tunche di juche bedi tendi du se eme. Te cheto timgi dunsa da tepda zeda nip di chapsa dup takche bewe kap nyonze yobe takche jung yoble zentim longa gi chaplu kyunche charso tewe na dausum le du gi bana inchi minchi jogope tunche ten yope eme. Nyonze da semkam tukze zerik lokche gi chatim da tepda nyonze bami da chemini gi bana timche gi kebar yope eme. Dia nyonze chemi bewachin menche benigi denle inchi minchi kyunche charso tewe na jogope imda nyonze tso bayope dazimbachin nyegel gi tangsu tseong se eme. Dimatse zeda chipdi chilo niktong chenga luya nyonze nakchong thab yobi nyeba pomi chi inru cheto timgi dunsagi drupje da dun tinche matembe se eme. Dezumbe tsepen yon chap yikchagi katuleya dezume tinche su juche jowe kap thotok shudo yuru nedin digi theka ngento timgi dunsalu thotok majue se eme. Te tseji deleten tsepen yon chapda kinselgi netsul tulen bemi nilu tab deuda madeuchu teni imi gi theka dantim lende daji lechen gi kyumena khonyip di dantim lende olu memle kaniya labni mi se eme. Dezumbe du janda gi timsung gagde da dewa thabe kap timsung gi honle khonbesa nedin digi kole nyokshe malhe se inru kadem chibe nyokshe kemire thembachin shipche beong se eme. Janda netsul gi denlo samten dolkar gi netsul de kinsang hadin gi nyenju phiu I. Tsepen yon chap lungten dubju gi zami ma gi se lenchen I salu khelang gi kole gom shuni be gongshu igu phinu. Gongshu dia nyoze nakchong da dewi zeji chi na tsepen yon chap da tangtim hende tangpenchi tele kinsal gi zongkai netsi somdip chu go thu di yobi kole loju themishu lu eme. Dele lenchen gi tsepen yon chap lu netsi sartin dina tsepen yon chap gi loju ya khudi yoble nyeshu chi bego besunu. Deda chi kha nyele kakdam henso gi kyumena kongi honle kaniya labni mi se emda timsung gakpa da chibda konglu nyeshu da nyokshe kyumi kaya matensi shichi. Dele kinsel gi zongkai netsi somdip digiya kogi katule kaniya labni mi se eme. Zilo nitong kechi ni da nitong kechi sum loi gyarjung shiol henso gi lotar nyenshu da tibda lo chi gi nangke shiop tongta nga malam chi gom shu jomi di dato chense tosho chi imbe gyudidu. De nyenshu diya chida digi chitse chu chi gi tse sartin benu. Nyenshu da tibda zilo nitong kechi ni da nitong kechi sum gi lo na shiop gom shumi gi tseji di jacha churu yobbe imda diya hemai zilo da chebda lotap malam chi gira yarsing sondi yope ime. Nyenshu dina shiyup komshu chomi yondomle tonta sum lapchi di tenja ki shiyup da tonta cheda nyi lapchi di khabab ki shiyup su imbe kyu didu. Di zumbe nyenshu da tip da shiyup tonta cheda shi malamchi khalangi gole da dukja di chi khabab ki neyun zo di komshu di yope ime. De shiyup ngabja malamchi shiyup klenzo le thade bichomi chu ime. Dele shiyup nija sumchu de chi lodan chandi da khon chudu di diktim da dewi tap madu themileten komshu chu didu. Di zumbe shiyup changa di chirten bemi da chusu di inchi minchi komshu chumi. Dele khon chuchi di ikcha suma da dewi tap madu chuliten di ime. De kharik da sinchongi ekhana le shiyup niktong tukcha komshumi di thoshu chi imda ke chapta khachu ki ekhana shiyup sumchu so ge komshumi di mashu chi ime. Dida chi kha nyenshu da tipda gejung shiyul henso gi shiyup chu komshu chomi gi ne dun chu seni gi dun le tablam chu tendo yope ime. Diyal henso di ki mitop chu ni gi dun le tabdi to somi da shiyup na deni ki loche yarsing tami dele komshu chomi chu lok khabab na leni chu chipime.
di zumbel henso de ki shiul henso ki chunju de cha gadem chikiru kecho bi lamlu ta chilonik tong khichi shilu shiup ki satong yersing begu pi deche ya ke de te nye ju da tipta dari ka khapna shiup tong cha sumchu malam chi yupe ime chanda ne chul gidan lu ta shan de gi nye ju phiwi samchi tendu geogi sowi shiten menkana sowi lerop amchuchi meni digi mesesuda digi naleya amchu chachaplu sowi shakto lenina tap madu thendidu te menka dina yubi sowi lerop amchudi neso judi dawsum hapchira yasup ime debeule amchu laluchi gi lobu gi netang thendiberu sowi shakto lenina ya sadi dipme se ime sowi lerop amsu mimi di ki amsu gara gi sowi shapto sumilen do yup ime te amsu laluchi gi lamina ikhai mi da gi shu su tab mi de do yup le sowi tewa nalu ya jumi tu be se ime me yuk mi bi dosum di chia se bala anim chi na khona amsu busu ji su ka chi na di bero ra danga chi chung ku di su gi te achi chi lap su be bala te ro mi ge shun de su di lok dong me se shun dila me kanale tani UTI ki problem chi thin ro ya phalap ma chu bala abo pore ko manche ro educated ba go le ta abo keta ngachi zum chi bewa chin ngachi rai sowi theten gi ko le sowi le ro phoge chulu laba khemi iru amsu ma shu chi gi den le khon cha cha pap smear da data chu gi ko le lamni na tab me dewe so HR sang je fees ganna sakne re samro ngachi na ten to de like army camp ya chawara bindigi the school ya center school indigi da population man digi la ngachi gi na ten to PHC na di nipchara like ngachi mail di ebala HA ebala HA dal de da ngachi nurse chi ya name sama khachi to chi se shunila tendu gyok dakchung gi sowi lerop amsu chi gobi ko le songkhak dakchung da sowi lengkha lu shuwa phi ime ngachi ge na yumi dale sowi lerop de amsu de te khora posor be jensi se shunela tebe jamdalu te ngachilo sap dato top masoba se shuni da dilu ngachige da hiktogi thole bede bero da ngachige juju sarai se shuni la di songkhak lo dakchung lo chui irura tarikapche karagi khen da ngachige hapna lo te soige da lerupchu diki kangel bombe thendigi be do se iru datu sinsen dewa yibi wanzin chule lense din zeuchi thop ma chub ime te zongkhak sowi gobin chuda thebachin dizumi netan de tendu gyok cham china menzi ime dia tendu gi menkhana zumbera namgi choling gyok da sengdin gi sowi tewa chuna luya tab madiu chu ye ze ime iru gobin chu gi lamina nedin digi kole sowi lengkha lo niju phidi ye ze shichi tendu gyok nagi sowi tewa digi tendu gyok gi chiok ngagi madowar norge gang gyok gi chiok nilu ya shapto chu jindo yup ime te tendu gyok na milop tongtha du da nijel hapchi yup ime chandra ni sigi denlu samchi le pasa duji gi ninjudi sonam yudin gi tudik biu I Druk Olympic chokpagi talepa longa gi nangkyu gya khap nangkyu gi kansi thang ge na gib gi chaden thini imma che jongkhak nga na cherik gi chekhang chuya chapni ime nedin dia zaphup gi che kyuchap chokchung gi shezom theng khechi jiwa chobikap se ju be yup I de shezom de na Druk Olympic chokpai chojin miwang gebi se jigel ugin wa chu chu gi uju ze nanu Duk Olympic chokpagi gya khap nangkyu ki kanche thang ge nalu kip ki chaden thini be imda jongkhak chuya ha da sarpang shemga da gasa wandi phoda da samchi dile hlunchu da pema ga chul chu ime legal digi tenle chokpa lu ngitam saya sumja dunchu dun nga ne ni ime di zumbe Duk Olympic chokpagi ha da mongar tempu da gasa dile wandi phoda lu ngitam saya sumja gepchu lapchi nebi cheri kha chu chamni gi chajidu Daru chokpa gi tennis chokpa yikcha da gelung cherik tewa dile gelung Olympic ki chonda tewa da yemi cherik ki thungken chuya chamni ki chaji yupime through BOC if the government builds this infrastructure magi builder chibawachin ngachara ki nashin chulu okap zangbuchere imbe mangbalu phende di thonimese nosum devera tammela te to anabe zo beutalu namesami leshum imbe te ngare khatule di te darigi proposal dilu jesu ira bomber yu se kari gas bishu
Te shezom gi kablu kechap chokchung gi thumi laluchi gi jungi khatule changil gi thede phi mi khara gi mangul nama chubachin legil chu chorim digo bongse me. Taru shezom na lo dok Olympic chokpe tupin kunjang doji gi goti be di yelak chokchung chi ya shichu beni be thutha cheyebda chokpa digi shiten khoche konvaltani gi legil chu chorim dini da eji beni na genko bago be me. Te dok Olympic chokpa gi shume longa gi tenle utam therbum sum tude phini gi chaji yesale utam therbum ni di shiten khoche konvaltani gi tenle gotam beni be me. Janda ne su gi tenle karma wandi gi nyunju de kipchu gi phiwi. Tempo kunsil phodang lu tempo dordin me kundilu be thekam chika baseball simi chu ranlu kyunche kendi baseball simi gi pachi mede dajuna darchap juwishu ilu drug baseball chokpe thongnang chu jurche judib I dia chokpa di gi gelchi cherik chokpa chu le japchu thomi da tin gelifu da poro penciling da samchi tele wande phodalu chimdi gochuni gi lakhu chu yob ime. Major League Baseball zemi baseball gi chokpa digi padi mide dajina chubishu nupchinara tarchap jodo yebda Twitter cham chinara padi tami saya chudul hapchi thenno te cheri gi daji lekhang Fox Sports da ESPN tele John Boy Media da Shemitsu gi padi chuyep eme padia hemai dauna chokpa shichu bemi Matthew D. Santis ki chonda gi lerim da de tap eme tele padi chokpa gi mede daji chuna chuno chongkhak chuna chemdi gochuni chaji dia gelchi laptemba da kopen tele cherik chokpa chule chacheda mangil tele thunken gi japchu sub jinge semi lasha thembishu chamno. Main objective would be ngachi gi migil chora najinsu gi nando chemdi gi rikchil masube nyezin benidi hemelo ni gi ri ngache chokpa na thimi be thimpu gi najinsu chamchi te ngachi lo songkak shenkhale ya najinsu chuni rewai show the career pathway towards the national team of baseball and softball. Taru khogilamena gelchi chokpa chule chapter thomi digi dari chokpa delu thunken da chachegi tab madew yemi chu se chubi rewa yuse shechi the chokpa da thebda khongi gyakhap gi baseball semichi Dubai lu Baseball United League na chemi techen shigi dele chi na tangni be yuse emda digi dan lu dari baseball chemi ni dam khachapdi khoni le chi tangni eme. I'm very excited that ngaje gi yonda chengi desen china cheni kokap thobible semga de dizume kokap chugi ngache najin chulu pem bombera thong positive impact to our youth. Right now we in our association we gakhamna tare chemdi chemi kammi te Dubai gi desin chuna joni gi damkana chumi da tin najin chulu chem dileten rangi mi che chon chubi kokap yuzelamni. Through that I want to bring more upcoming youth to play baseball and softball. Chemdi gyakhapna lu sap chachi inru digi jonder da dendur chu golden thamne lu chanshuke do yapeme dulu chemdi chilonik tong chu sulu ko chu yepda tato chunche thumi thoke ya yarsing jodi yapeme tari chokpa dina thumi tongtha gel hapchi thoke be de yapeme chanda netsul gi den lu ta shidakar gi netsul de kinjang hatin gi nyen ju phu I Dinta ne su chajui lerim di techi be phisawi kadiche